Iyi mpanuka yabaye mu masaha ya saa munani ariko birumvikana ntabwo tuzi neza iminota yabereyeho, ariko byabaye nyuma ya saa munani. Twari mu karere twabimenye. Ndabasuhuje kandi mbaha ikaze kuri Mugisha TV, isoko y'amakuru meza yubaka sosiyete nyarwanda. Mu mugoroba wo kuri uyu wa 28 Gashyantare 2026 mu mujyi wa Gisenyi mu karere ka Rubavu habereye impanuka ikomeye cyane yahitanye abantu 11. Iyi mpanuka yabereye hafi y'ibitaro bya Gisenyi, aho amakuru atangwa n'inzego z'ubuyobozi zikorera muri aka gace avuga ko yatewe n'ikamyo yabuze feri. Iyo mpanuka ngo yamanutse ku muvuduko mwinshi igonga imodoka nitwara abagenzi yarimo abantu 7 bari bavuye gusenga bahita bitaba Imana. Saba gusa impanuka yahitanye, iyo mpanuka kandi yagwiriye abandi bantu 3 bigenderaga ku muhanda ndetse n'umushoferi wayo aza kuhasiga ubuzima. Muri rusange abantu 11 nibo bamaze kwemezwa ko bahitanywe n'iyi mpanuka. Inzego z'umutekano zahise zihagera zitangira ubutabazi no gukura imibiri y'abitabye Imana aho impanuka yabereye, mu gihe abakomeretse bajyanywe kwa muganga kugira ngo bitabweho. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bwihanganishije imiryango yabuze ababo bunasaba abatwara ibinyabiziga kurushaho kwitwararika no kugenzura ubuziranenge bwabyo mbere yo kujya mu muhanda, by'umwihariko sisiteme ya feri, mu rwego rwo kwirinda impanuka zishobora gutwara ubuzima bw'inzirakarengane. Natwe nka Mugisha TV twihanganishije imiryango yabuze ababo, tibakomeye cyane kandi bihangane, kandi abitabye Imana baruhukire mu mahoro. Mushimire abakurikiranye ikiganiro cyose kuri Mugisha TV, mukomeze gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byiza n'amakuru meza tubagezaho umunsi ku wundi bijye bibageraho ku gihe. Ndabashimiye.